Ya, miso. Tak rentang buat bumbu. Guys, ini bukan pencitraan ya, tapi saya emang bisa marut. Oke. Ini dia yang pagi-pagi langsung olahraga, guys. Dagang beras, Mas. Banyak banget. Berapa? 15 juta. 15 juta. Anjir. Aku pamit sih ya, Mbak. Iya. Masuk kamera ojo nangis. Kasih lagi. Ojo nangis saat ya, wes. Kenapa? Ojo nangis. Ojo nangis. Le. Ibu. Nih, dadah, aku gak ikut. Let's go. Cewek urutan rumah Babe Lurah emang oke. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. Assalamualaikum. Salam. Le. Mohon maaf lahir batin. Kita udah sampai di rumah Le nih. Belum belokan yang jembatan. Tempatnya. Apa? Alhamdulillah. Udah sampai di rumah Le nih. Ayo masuk. Ayo Le dulu Le. Gelar karakat aja mak. Assalamualaikum. Fauzi mana Le? Kamu mau ngapain? Dulu cuci kaki dulu dong. Aku cuci kaki dulu. Oh, ada dua Le. Oh iya, Fauzi mana Le? Udah berangkat. Halah. Buat dia itu ketiga. Le sis, aku numpang gawe video. Video apa ini? Buat YouTube. Lu jangan leha-leha aja lo. Ya, masa leha-leha. Pulang kampung aja lu, pulang kampung. Nih udah belum tehnya? Belum. Aku udah, gile. Buat ntar. Le, numpang Le dapurnya. Yo. Aku sih ngulek bumbunya aja Le. Wih, apa?
Blender. Terserah sih. Ini mau bikin nasi goreng di rumah Lek nih. Aku numpang bikin video ya, Lek. Ayo, sama tempatnya begini mau ngapain? Iya. Mau bikin nasi goreng dulu. Nggak usah capek-capek, ada alat mah. Ada alat, guys. Mari kita sarapan. Weh, cego. Jelas. Masakan Lek nih. Aku cuma goreng telur doang, Lek. Nasi gorengnya Lek nih. Telurnya aku kasih dan nggak tahu itu. Spion spion tiang listrik disenggol. Jadi ganti nama Fitri. Enggak juga. Aku cuma komen doang. Lecet tuh bunyi soalnya duk gitu. Le, berangkat lagi. Transmigrasi lagi, guys. Le, ikut nggak, Le? Ikut nggak? Nggak. Dia nggak mau ikut. Oke, kita jalan lagi, guys. Jalannya. Kita ke rumah Bapak. Wes. Tutup wes. Nggak jelas lu. Hati ya. Le, jalan ya, Le. Hati. Ya. Yang baru. Ya Allah, ganti yang baru. Punya satu aja. Ngap, Le. Udah mumet. Alamatnya kan? Dale, sis. Iya. Hati ya, Le. Jangan mabok lagi. Siap-siap tutup hidung. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build-up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Suhunya, Mbak. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Oke guys, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga ya di Semarang setelah beberapa jam perjalanan dari Pekalongan menuju ke Semarang Purwodadi. Dan sepertinya juga aku tidak meragukan lagi ya si supir antar wilayah ini karena dia bisa guys. Hei cek go. Si Raisa. Udah. Assalamualaikum. Makan. Yo lek iki lekku, lek Dila. Siapa? Baru makan alhamdulillah. Mana Mbak? Heeh. Mbak. Aku pinjaman apa? Gimana? Baca. Mbak di belakang. Gelap, guys. Di belakang katanya. Oh dia. Oh iya. Assalamualaikum. Sopo Mbah? Sopo Mbah? Gak kelihatan ya cucunya ireng. Si Raisa. Mbah, sehat Mbah? Sehat Mbah? Yaps, dilanjut guys, kita mau buka bagasi, mau mengeluarkan barang bawa-bawaan kita dari Jakarta. Tapi mohon maaf ini bagasinya terlihat berantakan sekali karena kita menatanya itu asal-asalan ya. Satu-satu. Yang berat itu. Tapi sini. Wow, sampai. Ayo Mbak. Ke sini dulu ya. Aduh, betul nggak nih? Hah? Lu di dalam? Lah aku lewat mana jadinya nih? Oh sini nggak apa-apa. Assalamualaikum. Apa di situ? Oh tuh dia. Jagung. Sehat Pak. Nah, gitu. Lapar mau makan. Wis mangan tadi. Ini ada kue. Ibu mana Pak? Ini mana dapur kan? Ora enek. Mana? Jelas. Nih lagi mau bantuin Lek Dila. Aku baru pertama kali mau bikin ketupat. Nggak bisa nih ya tapi. Udah coba.
Bukan hasil karyaku, tapi Juga nih Bu, gimana? Pak, makan Pak. Makan. Oh, Mama. Mana kan makan? Hah? Mana kan makan? Udah, udah untuk apa? Hah? Saya bilangin. Ini dulu. Jual. Salat ya? Iya, sholat. Kamu salah ya? Iya, iya. Kita habis sholat jamaah rame-rame di dalam musola, guys. Let's go, kita. Aku naruh mukena dulu. Yes. Kali ini beneran bantuin, guys. Isi beras di ketupat sama lontong. Tuh kopokan lontongnya udah dibikin sama Lek Dila. Kayaknya nih. Tuh. Untuk garam. 1 loro 3 4 5 6 7 8 9 10. Insya Allah. Lima. Udah berapa bulan masih tahu ya? Aku tuh pulang ya. Bagus banget mau pulang. Iya udah, enak. Nambahnya ya, Genteno. Bisa kan? Aku bisa kan? Hai. Ku rindu Ngapain sini? muka kita bermanja. Udah pinter lah nih kak ini. Mana? Ke mana ya? Udah dong. Nonton. Between. Alhamdulillah. Lihat nonton. Ayo di. Ayo. Saya, aduh, ngeri. Aku tuh nyamper dulu. Kuenya enak ora? Nah, aku bisa silen-silen. Iya. Mantap. Enak le. Makan lagi. Bagian marut sih. Bisa. Bisa le. Baruan suruh nyarap juga gak mau. Ternyata aku udah makan kelopet dapet habis 2. Masak aneh woy, Bu maaf ya bu. gak mau siting Aku video ini ya. Iki sayur apa bu? sayur labu siam. Sayur labu siam. Yang itu apa bu? Kukusan aku lihat ya. Buka Ketupat sama lepet ki. Bismillah guys. Iya udah ngoleti. Dia bangun kesiangan langsung mau makan guys. Woi. Ini kok dia lagi. Apa? Mau jangan sih kamu ya? Itu Makan buat kakak di mana? Kakak mau makan. Oh, kakak sih boleh. Iya, ini bu. Ada pakai.
Iri aku mau badannya dia loh. Baru ini loh, baru 2 hari. Ini dia yang pagi-pagi langsung olahraga, guys. Tuh dia pagi-pagi udah olahraga, makanya aku iri sama badan dia. Lek nih. Lady lah. Halo. Kita Masak parutan kelapa. Aku gantian bantuin di sini, guys. Tadi udah di tempat Ibu. Sekarang gantian bantuin di tempat Lek nih sama Lek Dila. Ngene le. Oh. Jangan lupa ding baru goreng. Wis. Nih, tapi ketupatnya udah ready. Di sini namanya Lebaran apa, Lek? Kalau ini, Lek, namanya Lebaran ketupat apa sih? Bodoh kecil. bodoh kecil. Di Semarang nih, guys, namanya bodoh kecil. Kalau di Jakarta aku nggak ada, jadi aku ora weruh. Siap tempur. Siap tempur, Le. Ngene, Le. Wes, aku. Ngumpul orang saklek. Aku ya. Ya, aku iso. Tak rentang buat bumbu. Guys, ini bukan pencitraan ya, tapi saya emang bisa marut. Oke. Komane saklek. Halo, Le. Halo guys. Oh, Kita masak. mau masak. Dublek-dublek. Ublek-ublek. Kayak air. Ya lagi masak. Itu lagi. Sayur apa, Le? Nyayur air godok. Air godok. Tapi yang nyayur lagi stres. Stres apa? Stres semua. Waras. Gak ada yang waras tiga-tiganya, guys. Makanya jangan bingung. Begini. Nah, prosesnya. Nah, Bener. kumbah sih. Nah. Tak kumbah sing resik. Wis. Lebokno. Lebokno. Tak lebokno. Oh. Nah, iki proses masak. Lah, Ya wis enak iki, mantul. Nah, Wes, garek santene. dari santene. Sek, aku rapihi. Santen. Tinggal santene. Bikin santan manual. Tangan. Diaduk boleh kan, Le? Wah, mantap. Berona lagi cuy. Berona. Matang ya. Enggak deh. Apa namanya? Aku sama percaya ora? Iki nih kok kalian. Mbakmu belajar masak. Tuh. Panas, guys. Amel. Men, di jalan-jalan, men. Ya. Kayak ini kita panas-panas kemana sih? Nggak tahu, baru pertama kali kesini. Aduh, panas banget. Amel. Panas, guys. Astaga. Wow. Tadi MSC. Wow, rame banget.
Hai. Hai guys. Agak shock ya di tengah-tengah. Agak shock. Kan udah cukup umur kan? Aku tim. Tapi lebih banyak ketawanya. Kita pulang nonton makan dulu. P. Nes. Mel. Ruby. P. Review. Berapa? 15 juta. Anjir. Nis beneran Nis. Iya. Astagfirullah yang di Tahu tuh nabrak apaan? Ruby nabraknya ini. Gue juga. Udah selesai ziarah guys. Kita pulang OTW juga Jakarta. Hilang. Bisik lah. Masuk aja nih. Le, wis rapi arep ndi? Wis rapi arep ndi? Jalan-jalan lah. Hai. Wis rapi arep ndi kita? Jalan-jalan. Panas banget, kita mau jalan guys. Cek go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau kemana? Hari ini kita mau ke Waduk Gedung Ombok. Ya. Yang tahu aja, yang nggak tahu lihat videonya. Le, arep ndi? Aku harus apa deh? Le, buka mana le? Ku isinya apa aja? Penuh. Enek lepat. Terus apa meneh? Udah ini kok. Lepet kok. Bu, Bu, arep ndi kita, Bu? Jalan-jalan. Kui apa, Bu? Apa kui? Jajanan sembarang sangu. Sangu. Kita udah sampai guys. Ini Bu, aku sih gawa. Ora abot. Ora. Canem ra pantas. Aku abot, aku juga apa-apa wih. Tenang Bu. Ruby. Woi. Kita udah sampai. Sampai Le. Sampai. Yo. Iya.
Nyampe di mana? Nyampe di mana, Le? Tahu. Di ujung pulau, Ujung lo. di tengah-tengah hutan. Tengah-tengah hutan. Mana cek? Gedung Ombok, guys. Pas aku mana cek? Naik perahu. Hah? Aku tile. Sumpah. Naik perahu ditenggelam. Kita yang naik, tenggelam kan? Le, kalau aku naiknya berdua dia bahaya, jangan berat di dianya. Jalannya. Ih. Yuk. Di patok goyang semuanya. Kita udah sampai. Le, kantong Doraemon. Ya betul, kantong semuanya ada. Ada kan? Le, abis makan mau naik perahu. Yes. Kesini. Perut kenyang. Kenyang. Terus mau naik perahu. Halo, guys. Ruby. Ya enggak. Dan naik perahu. Halo dulu deh. Halo dulu deh. Halo. Ini mereka yang naik ya guys. Aku nggak ikutan karena aku takut. Cemil sih. Ruby siap meluncur. Dimatikan, rokoknya dimatikan. Kalau mau rokok di luar. Apalagi yang tidak di situ. Ada kucur lagi. Sekarang pengen nembak Lagi. Orang. Iya aku titip ini. Aku titip aku. Tunggu. Iya. Pastinya dibayar, pastinya. Numpak saya, oh alhamdulillah. Pinter nggak? 15.000 kan. Aduh. Bapak pilih ini. Le. Ibu. Dadah. Le. Ibu. Nih, dadah. Aku gak ikut. Anis, pianis. Enak ora? Seru. Le, piye le? Seru. Bu, piye bu? Seru bu. Ruby, naik lagi. Ronde 2 nih, naik yang ini. Ini beda sensasi guys. Ini beda sensasi guys. Le. Kita harus meluncat ke atas air. Ngarep. Siap le. Ruby. Lambat konten. Iya. Dadah. Lagi supirnya piye ki muka?
Alah. Segera sekintar enggak? Iya. Nah. Alah, lama. Kan aku ya Allah, aku hatiku mah Allah Akbar, hatiku melali. Terus numpak kayak apa sih numpak? Aku yang deg-degan. Bapaknya sengaja kuwi di mono. Ya Allah, kena sing Main teriak malah tadi, Bu. hatiku malah hilang. Ngelos. Ya Allah, sing bus numpak. Kira sing malah hatiku ucul lah Allah. Ya Allah. Malah cepet sing numpak kayak apa artinya? Karena sing inget ya kayak jomplang. Iya. Jet ski. Cek go. Wah, panas. Panas, men. Matur suwun siji. Iya. Enak. Nis. Iya, makannya es. Enak, orang kita diet. Ya. Bukain dong pencuku. Udah sampai lagi. Bro, mau kemana bro? Antek lah. Kita udah sampai lagi. Udah sampai lagi guys. Muter-muter guys. Adus meneh guys. Assalamualaikum. Oh bisa. Bisa nggak? Bisa lah. Dagang beras mas. Muat. Itu belakangan aja. Ini belakang. Yang sana. Bisa gak? Langsung semua ini di sini aja dah. Oh di sini apa tadi? Si muat apa? Malah jebol. Oh jebol ya? Lah. Oh ini mana? Bisa. Iya rasa ditutup ta? Tutup lah. Iki nih orang. Oh oke. Nggak bisa. Susah mentok. Nih. Tadi. Hati-hati ya. Pak Fitri pamit ya Pak. Nah, cacat Pak. Nih. Iya. Hubungan beda dulu Bu, aku pamit suwun ya Bu, wis ditumpangi kamarnya ya. Suwun Bu, cacat Bu. Hati-hati. Aku mana yang mana? Nanti ngambil udah satu.
Kirim kabeh buat ini. Iya. Ti, suhun ya Ti. Sehat-sehat. Ini ya, Mbak. Yuk, sama-sama. Bye-bye. Dah. Nah. Ayo sini. Berarti ya, Mas. Ikut yuk, kamu ikut yuk. Enggak mau. Ikut yuk. Vel. Ke depan. Miss. Enggak usah. Rapopo. Ti, rapopo. Ti. Enggak usah. Buat semangat, tinggal di situ. Ini kan ya. Weh, kita pamitan dulu sama kapten. Ya, kapten. Sehat-sehat, Le. Iya, Sehat-sehat. Buru gini. Lek Dila ah. Aku pamit sih, Le. Kita pamit sih, Le, sama Lek Dila, guys. Sehat-sehat ya, Le. Sampai ketemu lebaran besok insyaallah ya. Mudah-mudahan panjang umur. Mbah. Aku pamit sih, Mbah. Iya. Sehat-sehat ya, Mbah ya. Insyaallah lebaran tahun besok pulang lagi. Amin ya. Sehat-sehat ya, Mbah ya. Aja nangis. Masuk kamera aja nangis. Aduh. Kasih lagi. Aja nangis sehat-sehat ya, wes. Kenapa? Aja nangis, Mbak. Masuk kamera lagi ya, aja nangis. Sehat-sehat. Emang cucunya lah yang ngasih, masa aku? Dampret. Ini jadi kagak haru nih jadinya nih gara-gara lu ya. Buat beli Gua tuku jajan, ngono bahasane. Gua tumbas jajan, Mbah. Aku naruh lunga tuh, Pak. Nah, rasa janji. Naruh lunga. Rasa janji. Arep-arep. Jadi bareng ya. Janji. Gua aku nang kokene langsung lunga bawa ngulon ngono. Golek rezekine gampang, sehat, Amin. lancar ya. Amin. Anu nyewu repa. Repa ya. Amin. Iya, betul ya. Ayo, Mbah. Iya, betul. Aja nangis. Aja nangis, Mbak. Aja nangis. Oke, aja nangis. Mbahnya nangis, guys. Aduh. Yuk, pelan-pelan. Alon-alon, Mbah. Alon-alon. Alon-alon, Mbah. Alon-alon, Mbah. Aja nangis. Ojo ditangis sih. Ora apa-apa aku nih. kita mau balik ya, Mbah. Mbahnya nangis, guys. Mbahnya nangis. Saya bawa tentengan, guys. Nangis, Mbah. Apa boleh? Nih, saya bawa tentengan, guys. Bawa tempe. Alon-alon, Mbah. Alon-alon tegeran. Udah. Ojo nangis. Lebaran tahun saya aku mulai meh. Angkut Udah. pesawat meneh. Gila. Kereta. Dong. Dah, Le. Yo. Ya, hati-hati ya. Bu, pamit ya, Bu. Dadah. Nenek makasih ya. Bu, suwun yuk, Bu. Nes. Ti. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah, Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys. Sudah sampai lagi di rumah Lekni. Kita lagi mau masak mie. Tuh. Aku pamit saya. Kapan-kapan kita ketemu lagi, guys. Amin, udah kita sehat, panjang umur. Amin. Makasih, Le. Ya sama-sama. Biar dikasih Leksis, ngomongan. sun Leksis. Iya, biar cepet Amin. dikasih ngomongan. Amin. Ngomongannya. Dia yang mengandung. Dadah, Le. Ayo, dadah. Assalamualaikum. Salam. Oke guys, sekian video vlog mudik kita rute Jakarta Pekalongan Semarang. Dan aku ucapin terima kasih banyak yang sudah menonton videonya sampai akhir. Gak lupa juga terima kasih buat yang sudah subscribe ya. Buat yang mau komen juga boleh like, share. Oke, sekali lagi ingetin,
Buat yang belum, jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. See you di video vlog berikutnya. Dah.